Sa gudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Dani nga napolwan, ni Anti, idi, kalman lae. Idi, kalman laeng manong nimi, ta nakariingat, adamang pikpik ti pigping ko, amang ririing kanya. Ah, ha? Nana? Ano nga nana? Anti ko nam. Ada ka di mo tila kabagyak dito nga lugar? Apa nga naganda ka dito waiting shed? Kaano pa nga ada ka to eh? Idi, tinga tirabi eh. Nana, este, anti, tagano ka? Andayot nagkapuhak, nagnagnaak. Kat papanam. No sa dinot pangidakdakan niya po, Diyos kanya kanti, sa jayak. Nakadungdung ulit ka. Awan arawatan? Awan nanti. Dito arawatek nga nagtalaw. So balat arawatek kita. Makalawasan. Pag na. No makaturog ak, iturog ko latan. Pangpanganam nga ron. Mapanag, pakpakaasik ada kita'y malapsak nga balay, anti. No sangkit, no adda makita nga tao kat adot pangmangan, mapanag makipangan. Hindi kita dagpadaya. Apa yung nagtalaw ka? At idog ng istoryanan ti. Awang pagginam nga ron. Awan nanti. So ang magnaaklatan no sa rin ito pangidakdakan ni Apo Diyos kanyak. Umay ka balay. Basta nasingpit ka Jacket tinalo ko. Nasingpit ka kanti. Tanong naloko hak. Saan ako man nakadanon dito yan? Kasi ikaw may karutin. Labungan kan. Tumagdal kan, magnakan, sumurot ka kanya. Kung natin bagak manunimi kini anti nga jak paya amuno at nagan na anti ko naman ko na lang amin. Makalawas ako ngagpagna manunimi pasaray tumarayak ken kumita ak no adda pakipanganak wano agdumugak barbarin kunak no adda maampidot ko nga kwarta. Mapanagpalpalama manunimi kadigitay panganan no adda sobra mapangko ilibas nga alaen. Kaya kahit konti kasto nga biyag manunimi. Ngimtek talinel. Nga kasla ayop ti pangyarikan kanyak. Ti kabagyak mano. Mismo pa'y nga kabsat day ditatang ko. Rumenda. Namin manunimi napuutak palaeng iti kaadadatatan kaninanang. Ngamidi ta naggandanda nga na tayo kaputi disgrasya. Agakar-akarak matan kadagadi kabagyan mi manong nimi. Yung kastawan na mit panirumenda kanya. Nagpadanggaak lang ti elementarya. Siguro naggraduara ko ba itan ti high school. No, nagbasa. Bale, 18 tawan ko. May sakon nga baro. Barito na baro. Nakugita kon manong. Ta idi tawanak pa lang 8 ket ada libre idi nga kugit ket napanak nagpakugit. Awan din itaray ko nga badok. Basta nagliba sa klatan. Timar tarayak klatan. Makamuntan na po Diyos na sa dino pangiturungan na ko na. Nabisinak pa yun. Tinaodi pa nang kugit idi aldaw kalman. Siyak nang rabi. Sabigat manen. Aldaw manen. Tapos watak pagitin. Pinagsartin ka. Maulawa ka hindi. Isus na po eh. Ano masapul mo? Ore danum la kumanti. Mabilang. Kitak datoy. Battle water ko din. Adagudwa na. Sige ato. Kahit mo lagi din inamalak. Nanti. Ako ka di pala pripilyat. Ore pilaw kita. O minoma. Kaya mana kanti? Anat nagan mo, anti?
Auntie Vicky. Auntie Vicky, natayo pa hindi balayo? Sino ka na dyan? Diyan pala nga nag-color ti sky blue. Sige, sige. Maglakan. Sinong kadwa man ti? Suwat nga na ibang katawang kadwa. Kahit sunod ka ngayon bang katawang kadwa, takayot ko at kadwa na. Kalawag, o nanti. Mabidlang tirawar ko tutupek. Biki, dakabad kaya man. O yan, karuba. Sino deta? Taong grasang sa deta. Naitaklub lang. Nagtultulid-tid. So nga, tapok-tapok ta ruwatan na. Kabinunom da? Kaana ka? Taga ano, iso na? Taga Isabela. Sino pa nagkita yung ay? Imay ditoy. Sapsapulan nak. Yung bagata ko. Katawon sa taruwatan na. Kaana ka mo no? Kaana ka? Anti ko na nung orot kanya. Dito yung lugar tayo, orahan nagkabagyan, anti ko na dalat tawag sa aso to eta. Nang pitpido to may eta. Bagay, mayat matkit no dakat kadwam. Hamoy kaskaso eta nga bakit kitsismosa, ha? O nanti. Sumar ka. Sumar ka tanging kagdikos, mga anak ko mga payanti. Sina. Gadya ko sinang arad. Bugom tayo ma'am, sabunam bugom tayo ma'am, sabunam. Kalpasan na kita Jack Marino, ada na bata kita bigat. Kung nanti, thank you auntie. Bugbog ko ako na, sinabsabo na, kinitak kasarola. Sinigang nga, ikan. Sinapoy, eta, maalagtado mo. Galwada masitang nga, bangus na eta. Galgalig pati si auntie. Isupay na yun na. Ano eta na alam. Tenga mo no ulo. Ulo anti alwada maka problema ka baka masitang ka. Nanti dalay nga mangan kasto karum ka data tulang na alta skit na. Kita na nadamot Sige, thank you auntie. Agor ka. Pangalak nga ron ti ba tumita. Kumitak man kidireto ka. Da na bating arwaten na di ka anak ka. Sino ka anak ka man ti? Ay, ada ka anak nga talaga, edi. Natay. Penti. Na pasma. Napangkit nagpas basketball, kalpasan na, nagdikos nga dagos diya, napasma. Biyag ata, napasma natay. Yung napasma ko mga nagbulsek, di narigri ka. Ay, ada. Ang ganda ba nyo, ada sa bundita, lurgatay kang ka iti hampay na usar nga toothbrush. Ya, tagsipilyo ka kakit na kay yelo tangipin mo. Into no bigat, tingad to papukisan. Tapno nga po ka. Ahit mo peta barbas mo. Barbas sarado kang sapay. Guwapo kang samay. Guwapo di tatang ko, anti. So nga guwapo ako mo. Awang pa'y nobyam. Awang pa'y anti. Sinukmat mayat kanyak. Kita talagang inrumendak. Sige. Ano nagpatinggaan? Anti, nakpilagdigos. Sa tandok sarita. Alala. Di ka man ang dudon kanya kaya. Sige, nagkakaragdigosan. Nagtutbrasa, kalpasan nakadigosak, manunaymi, sa ako insuot. Dati ko. Dati brief ko. Burka. Labak daw di brief ko. Sa kunti pa sa isalapay. Hanti, awan mabulod nga brief. Awan. Burka, adasan ko na usar nga pantik. So, pagpanti mo. Ano? Maya. Dati nagpampanti nga lalaki. Ito na kabarbaro na ito. Bikini. Hanti. Naawat ko, nirikap ko diri daw. Ana. Apilingad mo pa lang. Kugit kan. Nawananti, hindi 8 taon ko, kugit ako. Ito. Sige, sukat ka rin. Ulit yung auntie.
Kit-kita na ka dito yung kutain magtadlingid ko. Numuna ta napintas mo't na auntie. Mabatanggan na mo't. Tama pang panunod ko, Diyos ko. Short na magpagiso. Kamiseta, sando. Sa akin nagsagaysay. Minikanak sa gaysay. Nakandi ko sa kanandi. Gwapo ka nga talaga. Mo to mon. 18 andi. May sakan nga baro. Kada kayo andi. Awan asawa yo. Ada asawa kiding nabalo ak. Ngajak naada ni ti anak. So nga da ka anak kag idi nga inalak. Nga nagyan kanya. Kaanakan yung gusto. Anak nga rin ti kapsat ko. Kaya diyan. Natay. Manipod mo di naon kadwa ko. Abiti kayo mga asawa di. Kaya nagapon nyo kayo manti. Parang tiyandaan. Iso nga pinakagluton ta mga aldotan doon. Takin na mo pamikat na dyan. Anong nga rin mabaling kompranan di? Pagturugag gayam, anat silad ngayang ko. Ito abay ti silad ko. Silad mo, silad ko. Gabay. Silad idireto ka anak ka. Kaya dang. Ora ka na dalos. Into bigat. Agkuyog tanto. Tayo tanto talaga kumatang terwatan. Ken papukisang kanto. Paay tanto beta barabas mo. Tapno adadang agwapo ka. Ha? Wananti. Anat amo mga trabaho. Amok amin nanti. Pati agluto. On anti ata. Sinusuruan na karo tapno ada para luto da. Sinusuruan na aglaba tapno ada para labada. May sak nga sikat anti. Sikat. Apa nga sikat ka? Sikat agluto, sikat agdalos, sikat aglaba, sikat aginaw. Baka may saka pa nga doon. Muna anti, doon ka maglaba, doon ka magpaplansa, doon ka magluto, doon ka maglinis. Buwet naragsaga ka, tadakaduwa, mapagkatawa nakpay. Dani, kaanakan, gaman na kanti. No siya sinubetisan ko talaga kabagyang supet na siya. At kasta. Na sinupet kabagyang supet mangirumang kangkahan. Alam may kakarden. Tadulungan na ngagluto. Wano buya ti pa naglutom. Nakitakman o talaga na rin kagluto. Anak lutuan tanti. Etoy, gimatak ti half kilo nga karne ti baboy. Iwaem, iwat adobo. Ang adobo ta. Sa tanto parisan ti kwa. Inabraw nga nateng. Agiwa ka, mga nating ditalikod kita, damulak kalakod ta. Dadmulak ka nating talikod. Nagtungpalak nga ron manong name. Kadati bakit itatay manong naming nagsalusod ni Sundeta, pukpukawan na. Bigi! Hey, manang! Kita, kumusta madatay kaanakam? Kahit aglut-lutok. Kahit nalayot na para lutom. Baka saan lang ka para luto. Baka pamasahe ka pa iking kuwara. Kaya nga dagas amunit agmasahe. Idi, pudpud no nga kaanakam, ti kabalay mo. Haang nga mabalin at kaanakam nga rin nga talaga. Ngamita, sinsinan kaanakam. Agad mabalin beke. Nagwapo ba't nga raw, papukisam ka na pagdigo sa'yo. Paunay kat, kung kula na nga tamad nanti na. Dandangit na dyan, manong name kat siyempre maawatak. Sa bagay manong, very neat panagar-arwat ni Auntie Vicky. Nasipukel ti pamagina. Manong name adumat ka di babae nga kursurladak, di ba bumarito yan.
amok met akilat isen ti babae no mayat ti pamagina no napintas si Suna. Sa bagay manong napintas ni Auntie. Ini manong naimi tayo mayen, isumat tinagabraw, siyak tinagadubo, hindi mangan kami, tsak pa'y makapanganan ti. Liplipas na arig na, abrutan na kita sa mo panangan. Sige, Auntie. Apo, kung naimas panagawdubom. Gusto man ti ko na, kasto at sapsapul ka kadua. Amo na tagtrabaho. Hanggang sa kalidipudpud no akaanak nga, nakasadsadot. Konsumisyon ko. Sud ka po nang natnatay ka po ti bahili na ti basketball. Sa agad hangang paan anawag, di ko skid nga dagos. Kaya siga, hanggang balingan tanggin ti ulom No anyat ibilin ko tong palem. Wanan ti. Ora anyat pa ubrayo kanyan. Nagyaman na, kasi ka, ti inted na po Diyos nga sinang bayak. Takunak nga rod, makaamukan na po sa dinot pangidakdakan pa niya. Nasapi ko tay dakdak iti na siya at nga parsuwa. Nakasayasayat ka, Auntie. Orichismisin na ka na takar, bakit di takaro, bakit okay lang ken ka. Sa bahay ti bagbagana Monot tao mo ka din, Auntie. Patangaman. 28? Bingak ba na? Ano 28? Kas kala 28, Auntie. 38. Langam ngamin ti 28. Ngam 38 mo kaya. Napitnas ka, Auntie. Guwapo ka, met. Diyan ko na diya bakit nga chismosa. No idikit pudpud no akaanakam. Saan nga mabalin ko? Ngimita, hamo nga pudpud no akaanakan. Mabalin. Ano diya baga nga mabalin, Auntie? Abay, nangig mo. Nangig ko. Nung nagpigsa at nagpukaw na. Hamapatpatsin na diya nga bakit. Auntie, salsalod sudak, Auntie. No anyat mabalin. Kad anyat pagawatan. Suart nga salsalod sudak, tijak maawatan. Nga mabalin nga ka, mabalin ka nga agtalin na ditoy. Mabalin ka nga pagbasaan, no kayo magbasa. Mabalin ka nga sawain. Mabalin na nga sawain. Kadi, Auntie, ang dapat kabagyan. Ngayon kasi ko makakayat na. Kat 38 kon, kat manotaw mo, 18. Nih, may sakit tayan ti huwete nga 18, 28, 38. Grupo 8. Apa yan, tigtataya ka? Tayo! Guraman. Baka sikat suwertek. Ay, huweteng! Tayak man! Tayaman te. 1828, 1838, 2838. Bale, may sa duwa, talo nga paris. 1828, 1838, 2838. Talo nga paris. Sagmano nante. Kamalati sagsasangapulo nga limit. Samon to karambulain. Sangapulo nga limit. Di 750. Sagsasangapulo di 30 nga limit. 750 amin ako. Ako, dajay ko, di supli, di 1,000, isot ikarambulang. Abo, may Auntie. Good luck, Auntie. Yung tayo mga sigudwan, isulat mo, Auntie, English tak dito Sige nga ron. And then, samat ka doon, Auntie. Anta ka duwa ko, anak ang baymesan. Kaanak ka, taga Isabela. Allah, intayo Diyos ang aribo, Auntie. Wine. Doji, nung mga abak di may sa, ket sa pulong ang limit. Manot na bakin nyo na Ket ko 140,000. Less 10, gabot na babaratuak di 130,000. Mga abak ka kumanti. Ket nung mga abak ka, amom teg motor, gatangag na ti motor ang ti. Kuma na.
Awan lisensya, amok tagmotor at pinilit ta kini nga pinagsursuro nga nagmotor tapno anda service da. Ngem awan lisensya ka, sakton makamot lisensya mo. Tag business ta. Anas business ta anti. Makinam to ta likod. Atot na mulak. Dapat padasa mo tinagmula. Ampay anti. Susuruan kanto. Agkargar na. Ay, ket no makagatang ti motor mo at kurong-kurong na ket sikat driver ko. Ano nga na siya nga agkasaktag drive already ag sursuro. Sige tuloy tawar ti mana ti. Sige mantan. Ket sapay ko ma, tamakarwar di numero ta. Siyak tinaginaw manong nemi kalpasan na nagtutbrasak. Ado ti puy-puyat ko anti. Katika maturo ka. Loktam dya tawa tapno sumrek ti angin. Ngem loktam milatari daw tano sa mo loktan tari daw or nakalokat ti tawa nga sumrek ti angin. Sige anti. Sapay ko mga rod anti ta mga baka. Sapay ko maanti ta siyak ti swertem ket si kamat ti swerte. Napana karod na gintaman o nemi kasupot kalaba ti supot sa anak anagulos at al daw nga rod. Na irdepak manong nemi idita makariingat at damutan kaabay ko. Nimat anti. Alanti. Abay. Nagkaida tagay manti. Naparpariir di ayam mo. Ngayon di kwarto. Isomay nakaida. Abi nga sikat akinuneg. Kit anyo ka mga rod. Tsak at akinuneg. Tsak ti babae. Dito ayang ko itay. Kaindisi ka. Nagimas turok mo. Hindi? Kaano ka pa nga nabalo? Bayagin. Saan ka mailiw? Kaya mailiw ka. Saan ka nga kunanta chismosa nga bakat karubang bakat mabalin? Mabalin nga niya. Mabalin na. Kahit mo? Kahit mabalin ako na dante. Kahit mo tikas kanya? Kahit ore man pa yung 20 nga tawan ti ba tanti? Okay man lang. Agpadpada tamat nga tapuso na. Agpadpada tamat nga tarik na. At abatas mo? Nawang pa yan ti. Isuro na ka. Sige. Isuro ka. Ikatamang tarawatan. Itan nanti? Wen. Itan. Abay. Nadi? Karawayan taman? Nanti. Magiganan. Ang ano pumutok. Katara da mga. Paputok kami dito. Naglagay pa yung mga awang pa anak ko. Mapututan kang katanti. Kauna. Tsaka man pa nagmenopause. Alanti. Isot nang ikatan manong name iti short ko. Sana yung babati brief ko. Ti panty ko nakilim pabulod na. Ni tinilmon na. Ni namulan na. Ti pumutok anti. Taredem. Anti. Korka. Inaliston na ba't ganikateroatin naman ng name ombra na. Sana impatog ti gurong na ti ulok manong katni. Allah, kasta wala pa nagar-aruyot na. Mangangkabit ko na. Kasta unay nga rod ti panagsinsinapsap, panagsanapsap mi manong nimi agpadpada. Iawawak lang manong nimi nubumtakon.
Terteredek yung kaslasangkon nga matered manong name. Gabot ayad adda namat. Iyad addak met manong name nga kinikiniten nga sepsepan. Iyad adda namat nga opo. Manong name madlaw ng sa nga mapanin sut gabo ng imbalingling na. Kadison manong name tinangrabaw kanyak nga nang yusok manong name ka. Oh. Ni auntie. Naglaing ka nagimas ni auntie. Namuna taalapay ko na ket no saan nga umingar paingarin na sanan tumanin iusok nga tugawan nak ma ngem na disturbo kami man ante bigay ay ala iyalis to amo ni kaskaso iyalis to ta dani ante sinajay dapat patay tuwe tek ante bigay oy boy nagabak ka nagswerte ako na yan. Dahil tawan mi manong name iti Rimuar, 1838. Nagswerte ka, Dani. Ito baratom. Damang nanti. Da surak 130 at dapat karambulan na. Dakla ta karambulan nanti. Dapat 250. Talo nga numero. Ay muna eh. Ikan na pa yung baratom nanti. Sige. Ano na ito eh. O dito eh. Nayon na. Nagbaling sanga dosena, tited ko ken ka, 2,000 ay 12,000. Hante, swerte mo data ka anak ka ma. Apay, baliktad mo data short mo barap. Ano? Apay, baliktad pa rin suot mo. Ay, dito pa nagdardaras ko. Apay, awan brief mo itay. Ay, awan, nakang ka nakashoot itay. Ito ipukaw ko nga nangabak nante. Ba't maturo ka kami rumam ko nga ikatak shirt ko. Oray si Kantinay. Baliktad tabadaw. Ngem swerte kayo. Nakasuswerte kayo, ante. Panagdardaras na nga da ngamin nagpeso, ante. Bamon. Oray mamuanda. Baluak met baro kami. Napasama ken. Dani. Entan tumalit lisensya mon. Mangalat to ti motor. Ken nagparamit ta ti sidecar na, kurong-kurong. Ta na aliston di pa nagmapanda pa naglakoy ti tiyandaan kadig iti produkto ta nga dateng. Ken no aglakot ti manok, tumilo ka ti manok. O yan, bumak nang dadani. Basta agagagat ka. Ha? Anat paggagatak anti? Agagat ka ng tumulong kanya. Kaya nagagat ka iti aldahon, tirabiing, no, mailiw ta. Kaya naglaing ka. Nalalaing ka, auntie. May sabay samatin umay manong, ante, tabarato me, pangasip. Oret, adda simang ba nga swerte. Pauna ito sa nga puli limitente, sa takil pa nga rambula. Alakit, agi-intara kay nga rudin Manot kayo tiyo barato. Ano na ado agad ita pangigatangak na tinabak mo eh. Kita ano anya tagtaon takang gamon nanti agad iso. Ala, kastoy lang tanga rodaid. Kaya kumatang kayo ti mga case nga soft drinks. Tigitimat kayo na uminom. Kumatang kayo ti gin ken empelite. Nagkikuan. Galata gurde rin. May pakastoy kayo tinaktulat na bayada na eh. Negit saan lang mainom, nudikat kimatang dapayin ti mapulutan. Tanda na, aglaklako ti pulutan iti asidig mano. Eta, oray ko malang nga, oray mamaminsan ka mga bakante, no kastiti kinalukay ta imam. Apay ante, agtaytaya ka dati? Nagagtaytaya. Madang amin no ka. Pagsasalita mo ita kini Dani. Niya Dani, kaanak nga taga Isabela. Abag katawa kayo. Isutswer tayo, auntie. Nabayagin nga nabalo kayo. Kahit makaasawa kayo pala ita. Apo?
Tawon nyo siguro, iti tinayan nyo. Tawon mo ti 18. Dani, uwan anong, tawon na mo ti 38, di 1838. Iyan, adum kumahan ti No sa nga ribong Argentayak, ta 1828, ta 1838, iso 2838. Po, ato kumahan na ya. Apay ngamin nga ore talo numero yo. Tingamin amo nga tawon ko 28, ngim 38 met, ngim 18 tawon na di 18. Tinaya may 1828, 1838 sa 2838. Alala, minom kayo, pulutan kayo. Nakita nga barato min. Kita di balo maneta. Ayan, sige. Kang kaya rod sagtatalo kastyo. Ayan, tapos ako na nga, I love you. Karabyan na manunimi nakainom met ni Auntie tayo minom. Sige, Dani, apat di ka minom. Saan ako minom, Auntie? Kayat nga sirgid na nga bisyo. Anat kayat mat nga barato. Umanahin, Auntie. Di ka na yun tang managkaida. Umanahin di motor, Auntie. Sige. Umay kang harodan ta. Agaramid tamanin ti swerte. Taintun bigat. Agtayatan tumanin. Manong ni mi arig na nasapa nga nakiasawa. Nga ti asawak manong ni mi kit 20 nga inauna. 20 nga tawan nga inauna. Ngimiti siya. Ngayon tirik na manong ni mi narugrugsong ngimiti siya. Kas iti imbaga na manong ni mi gimatang kam ti motor ket kaputamok tagmaneho si ako nati nangkwa break in kabayatan nga may laklakad manong name ti lisensya nagparami din manong name ti sidecar ket idi maala kon ti lisensya at the sidecar nan agharvest tayo tumigan ta ibagsak tamin ti tandaan ilako tanti nga bantayan ato ti agawat ti mangkat hindi kaya't dagat mapantay ted kadakwada mismo. Shhh! Agayap ta ka na kita dati nga tantandanak nga buras. Kaya, komersyante kahit medyo da sursurtik na dadumang nasursurte manitan, tadakan dani. Sika, itin sagot ni Apo Diyos kanyak, agpaot, ngagbaling asawa. Sika, amat anti, tiya nangidakdakan ni Apo Diyos kanya. Tapos ti kasta, kinagragsakak na sa anak amir rumen. Sunalaing tamabambanuga, kasti papanakabanbanug ko dyan, nagkapo. Ano pakabanuga, mabanugak iti bangkag, mabanugak pa ikan ka, anti. Taala ka lang ala, anti. Baka no ore agreglakag, at alakan doon lang ala. Ngayon saan nga nagregla? Hindi ko nibagana. Gani, Auntie, di nakawawagan ng tidan. Auntie, Vicky ko na. Gabutad dan doon anak ta. Ito nga nung arot pa nag-asawa ta, Auntie. Agurnong tapay. Yung talaga kayat na nga ikasar. Kaya na. Gabutay eten ka, Auntie. Akasminti pa nang ipatpadag mo kanya. Nakasaysayat nga po. Diyosan niya. Un nga talaga. May timay isang aldaw nga doang ririing kanyak. Naturo ka kiti waiting shed. Si kamit gayam iti nangiturungan ni Apo Diyos kanyak. Nagururay ak matakayat ko man talaga kit agasawa pa ay. Adumit kahit dikit agar-arim kanyak. Maunti kayat ko. Aging kasimbang bay ka dani. Undani nga danton anak ta, kahit nagagat ka, interabi, nagagat ka pa iti aldaw, nagagat ta nga padpada. To umad-odong umad-ado dagiti mulmulaan kit sibsibugan ta, kit umad-adumat dagiti apit ta. May saganaan naran niya ka mas kabayan dagiti agbaling nga anak ta. Mano nga maanak mo anti. Kada gana ka ati mano aging ganag menopusa.
Nanay tadiga po na manunaming awagan nak dani nga agbabakit. Ta 20 years old manunami ti baet. 20 years ti baet. Ngayon nagabay kami kini Vicky manunami nangro na idi ta dan talo nga anak mi na mature tak met manong kapata ma riturak iti bangkag mi. Kasi lakam lag kasadar. Okay. No man pa'y 20 nga tawen ti baet mi. Awan anyaman na or kasanot takunadang age doesn't matter. Tinasken dita, nagsabat ti dalan mi, nagsabat ti pitik ti puso mi, ket da kami tinaikari nga agasawa iti napaot nga agtaktak na iti daytoy nga biyan. Intultuloy mi manunimi iti nagmula, nagkomersyo, komersyante kami manunimi. Ket tapno kasta, ket na may saganaan iti naranya kamasakbayan, digiti talungan na. Dito nga ro, ti pagkasarita ak manong nami, ket thank you. Iti laing mo nga nangurnos kalpasang nga nag-insend ken ka dito Italiana through your messenger nga kunak nga haangadir manong nami nito ket idi kalman laing ti pakaibasan. Ket thank you, iti laing mo nga nang i-portray ng tibiyag, ket sapay ko mata nakaibati ak man iti adal. Dagiti kabagyan no maminsan ket isut mangirumen. Ket maddamat dagiti samo kabagyan nga isut mangipatagkag ka. No mapay adakel kidyat mi atawen kini Vicky nga asawa. Ngem deta ket isut ti kari nga plano ni Apo Dios para kada kami. Tuwing ordagyaman nga pagayam mo, Dani. Dani, naswerte ka. Taada ni auntie. Ay, kita nyo kadlayang tigasta kunada niya.